Mongolia's wild landscapes stretch farther than the eye can see, from the endless steppe to the vast Gobi Desert. Over 1/5 of this land is now protected, sheltering extraordinary biodiversity and some of the planet's rarest species. But nature doesn't stop at park borders. Both science and the knowledge of local communities and rangers help us to identify and protect the strongholds and corridors that extend beyond national park boundaries, connecting parks, rangelands, and water sources, building ecosystem resilience in the face of growing threats. Ингээд ер нь бол давсан цаат газруудад ордгоо ийм хэсгүүдийг бол хамгаалж ажиллаж байд юм аа. Тэн байгаль хамгаалагч бид нар бол яг орон нутагт болж байгаа дотор нь өдөр тутам явж байдаг учраас тэнд одоо ямар зөрчил үүсч байна, ямар хүн явж байна бүгдийг одоо харж байгаа. За зэрлэг амьтдын хувьд бол хар сүлт байна, хулаадуу байна. За тэгэл саарл чон байна. Гэх мэтлэнгээр нэр дурдаад байх юм бол олон төрлийн амьтд бол байгаа. We've been just started slowly up our research, so basically we put out the cameras in those mountains. Those cameras help us first to better understand the density of this species and also ungulate live in that area and also identify critical habitats. Амьтдын бичээр, хүн бичээр гэсэн юм бол бий болоход хамгийн чухал шаардлагатай гэдэг юм аа. Ер нь бол дэрлэг амьтад хамгаална гэдэг маань бэлчээр хамгаална. Бэлчээргүй бол амьтад маань хаана амьдрах вэ? Хамгийн гол юм бол бэлчээр юм. By 2030, our goal is clear: a network of refuge habitats protected and restored across Mongolia's great landscapes. Through science, partnership, and local leadership, we're reducing threats to iconic species, from illegal hunting to habitat loss, and strengthening the resilience of life across the steppe. Together, we can ensure these wild places endure.